Mathanda ngizothatha lethuba ngikubingelele baba namhlanje sila esigodlweni sika dokotela u2+2 Mathanda mhlawumbe kafushane nje ngizothatha lethuba ngikunikeze baba ukuthi mhlawumbe ungathini kubalaleli ukubingelela nje Nemfowethu engachaza nje yebo ngicela ukubingelela umphakathi wonke eSouth Africa yonke yebo ngibingelela sonke sikamthanyeli yebo ongakho nje mina nje ukuthi yebo ngifike la ekhaya lana yebo ngifa yebo ngifa impela ngiphela nyanya kahle yebo baba sebethi abomndeni wami mhlambe hayi into eyimini ngabaphinde bayibone emhlabeni yebo ngangena impela kulomuzi lona hayi kwenzakalani yini mhlambe ongayinikeza abalaleli baseningizimu Afrika ubulawa yini kwenzakalani uyagula nje noma kwenzakalani ngifike ngumuntu ogulayo yebo kahle kahle isifo singiphethe bese ngibona suhlobo lwesifo bakuhlolela kwatholakala kanjani ukuthi yini lekuphethe uhlolelwa ubani udokotela noma kwenzakalani dokotela 2+2 noma kwenzakalani ngangihlola impela umkhulu Dr. 2+2 yebo kwase umsebenzi yabonakala madoda kwase kubonakala ukuthi hayi into engiphethe abantu abadala yidlozi lihamba nami yebo baba cha ke nangempela ke wayakhipha into zake kunjalo zokulungisa idlozi kunjalo ungathini mhlawumbe kubantu abangamazi udokotela kodwa abenesifiso sokuthi ngelinye ilanga mhlambe beze la kuyena udokotela u2+2 bezothola usizo njengoba nawe usizakele la ekhaya esigodlweni sakamhlaba yalingana la kudokotela u2+2 cha ingasho ukuthi nje ngicela ukuthi umuntu onenkinga onayo njengamanje le ediphethe mina engeza la ekhaya la ezo mawukhuluma ngenkinga kadiphethe yona ukhuluma ngaledlozi ngikhuluma ngedlozi impela uthini ngalabo abanye mhlambe abagulayo nabafuna mhlambe ukuzophakamisa into zabo zamabhizinisi esingabalula izitolo yibaya nakho konke nje nabafuna ukuthwalela izinto ezithile mhlambe abafuna igubhu into lethinta ababhizinisi yabona nje boso ubeya usufike kulomkhakha loyo ayi ngiyabanxusa abantu ukuthi ngempela abalungisa abanakho umnikelo phela la ekhaya lapha awulokhuzi nje awufiki nje ufuthi nginenkinga ufuna nomnikelo ukuthi vele uzithola ukusizakala phela umkhulu naye akwazi ukuthi afake lapha esikhomeni sakhe ukuthi labantu laba kuyibona abantu bakubona abasizayo ukuthi bakhumbule into zethu bajabule ungathini mhlambe amazwi akho okubonga kudokotela u2+2 mhlambe ekutheni ukusizile ngoba ngeke sithathe kade njengoba uyabona ulayini ungakanani abantu bakhona phandle kusekhona nabanye abanjengawe abasafuna ukuza kuyo le interview ye Dr 2+2 TV ngisele imlomo yabona ngathi imlomo eyinkulungwane kunjalo ukuthi phela ngibonga ukuthi hayi khulu la abadala bangena ngathi ngabe ungena abanye ngaphezulu ukuthi siwasize kasebebaningi emhlabeni kuzo sokusiyagula sebaningi esigulayo siyabonga